Yamo kwa baby Adom TV, bedroom health tips. I wiki munyina ya kasa fa sciatica ho nti edwada no ya ka Tuesday and no Wednesday ye twaso causes na doso nti ne ye beto no so na fe ya hwekwan a ye be diagnose obi se ne ekoso wo widie mu no sciatica fasedama endpoint for me part clinic adwumako nti ode ye abewura mu Nova Wellness Center ye ne doctor na edi enkomo organize mu akwaba ye da so mre no wadaje causes na de eno ande obi beka se ogoye but ade wo ho ya nto so causes no do so me hu ba ko bi ese obesity obi animodu ehun ya pa unse se dia irade boy no obi a wo hwe ne tenten a ewo weight a esese wo body no etimi e carry into no se sa weight no ekobro so pe the pressure bebre eto wo joints ni na so na wo spine joints no so etimi etake sa pressure ni bi into no emre pie no ye hu se onkofo a omowo fatty tissue ana adipose tissue bebre ewo omo midsection ana we hu se ye fe no pot belly ana wo omo yefu aye extended aye kese no sa fatty tissue na ewo wuchi ana echi dompe no ho no etimi affect sedia entin no etimi eye ejuma intino sa extra weight no eno so etimi ema sciatica na eba if it's face na sciatic nerve no entimi nye ejuma ye entimi send impulses no enko wo nan mo enti hu ni apa se ye behwe weight na ewo sa midsection no enti one of us wellness center saying repeat wo ba na so mu ye dudu a ye be ka sure say esese uma sote exercise I treatments ni na wo so ante a ye da afeso so no ye fe bi diabetic neuropathy omo a omonya diabetes ache ebia awo 5 years 10 years omontin bi eye affected inti nkofo bi no be hu se sa sciatic nerve no enya problem and no so betimi akose numbness tingling no ewo wo nan mu ewo wo nsem mu na atimi ama sa problem okay by your diagnosis no so say na ye be hu se ye obi ba ye be hu se we ye sciatica nti so wo ba Nova Wellness Center say ya ye be thorough examination ye be ma wa fill form a face so ye be test ye friend range of motion and then the first thing range of motion ye be say wo spine na nkasa no etimi e movie ana say e movie ya ese se wutimi bende eba wani ekọ wo side ekọ we chi nti ye be range of motion obi wo wa obeka se be hu se ontimi enkutu se ontimi mpeja ne ho se eno so boan e ma ye hu baby a problem no wo ye no wi a ye be hwe posture say ye start ye me ka say obi hu obi na all nante na on ne body weight ni na akọ one side nti ye say ye hwe se wo posture no wo de wo body weight na for one side ana eyepe afi bi titiri pa ne scans a ye behwe sa nti ye say ye hwe x-ray ye say ebi wo ho a ye behwe MRI ebi wo ho a CT scan sa eno so pa na ye behwe edi ehu say ampara no sciatica na eyo so wo ko baby na se we chi ye wo ya na omwan hwe scan bia omo be dey hu say problem no ewo L4 ana L5 nti sa scans no ehu ya ye betimi ahwe ehu say ebia wo dompe no baby hu achepe e friend no bony spare ana ebi wo ho a rubber na ewo mfin dompe no mfin no ebia na rubber na nyina are ye be hu eno ebi wo ho a ye friend no disc bulge ana disc herniation ye hwe x-ray ana MRI ye betimi ehu nyama we nyina obi wo ho a na ne dompe no ana raba na area ma se aye bone on bone nti edu ho ana che se dompe ni twi ye wo problem se wan hwe ne ntema afi no be hu no na ye beka se wo be hia surgery nti Nova Wellness Center no ye pese ye hu problem na ntem
said ye be ya ye betimi aboa na endu stage a ubehia any surgical. Yeah, say my contact in the Adom. You know say wo nya sa ya we a freying Nova Wellness Center Accra e wo Jolu e na Kumase ubenya yen wo 054-958-6494 freying ene ya na ebetimi aboa. Yeah, that's say Fredox see na de ye di hu komo wiki ene problem bi a wo famu e wo ni pedua mu no teach you spine no ne ade na one dog akasa fasedama endpoint will be part clinic na daroma na ya bewra Nova Wellness Center ye di Sciatica hu ko chankwa ho de we ha 5 minutes abe ya saka ho e da say